87.6 Egeto FM. Ntio bodi antobango totiganya centro enembie kubweketha ndete wenu kunu agitomi etomi thai anto baunete Rwanda kabagulwa rwe na magoro na baingi baegura gwakinyeirwe ekoro batwire ora baunagana na ara bethairo betite kore manara njoune katoko na nguo monkasi kanroto kinya kauna kenda tuno rwe no toba kwetha urote na rasa museba kuna skati na marindo ubakuga baunagana nguo iriko Guire tia ekoro itona gwandito baunanda ciorowe na torama ndio nika baunanda ciorowe kore muntu ajokaraga kue na ndaga ceu tore ogwe na ndara ceu kwiberwa musagi wira nembio wonaga kirio dige ombethagia gona thurubari ciange koro nanto icio bauna ciorowe obo musagi aya Speaker Justin Muturi nembi na gwokona mbere yaku. The Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 promoted by the Building Bridges Initiative. Speaker Kenneth Lusaka no kuona buri serious na manto ja BBI kweli. I want to say this, that this is very, very serious. MP Otiende Amolo ne atagukwirwa BBI ne unconstitutional. You can have a constitutional amendment that is unconstitutional. I disagree completely. Ene ata MP John Badi wauga. I don't agree with the Honorable Otiende. I am talking about the law. John Badi, you've not stepped in law school. Yes. So just allow me. Gatore kane na abwire useneta kangata atwire kiria kwenda kuria. Those of us who come from Mount Kenya, what did we do to the promoters of BBI concerning constituencies? Tharaka Nithi has been given 0. Nyandarua has been given 0. Nyeri has been given 0. Kuowimbati Meru ironere constituency ijere. Meru will still have amongst the lowest per capita distribution of county resources. Ana ate iwoko aria cia Tharaka Nithi na Meru mithika lento de. Ene mbiera gukarikire BBI itite kwaridwa. Went to my house and I find a of police officers in 3 vehicles brandishing guns wanting to arrest me. Ukauga ate wa manto jau. It's annoying me and it's very, very painful. I would have been summoned to go to the DCI on Monday or any other day. Ukamakajo na gwane arume kana kogukira. Tokera wontekeri wontekera. Egeto FM. Aya ndakatia marimanti nembi na abu bororagia mporo madhikone. Antaki mabusi kwa mabiti watubu wa Meru watikuja kutumbani Kendekeo uria mucoregu mporo nembie kurenge kata mporo wale bantu hawa akenda kuuga kweli wale hakuwa mtu kapitani nawe kamugire ni umobara bakweja Tharaka Nithi gupingana na Njuki. Wale wanataka kupingana na Njuki watapingana na Tharaka Nithi na utatuambia kama wewe ndio mkubwa kuliko Tharaka Nithi. Ne ata watetera governor. Nondo Mheshimiwa Njuki ni mtu wa mfanyikazi. Thank you. Njuki wenda kindi kia kwira kethero ngugi yaku iga gutetera chokwe. Sindio? Njuki nondimbie bora tawera itegea kuke safe na ingonga bana wetu 2022. Na gavana menya wijo thukia ngugi na ndini untu gukathwa. Wona kuthie muno. Ari ngutigana na jau na ndimbira ne ate okiririte baraba gugupinga. Tika ntiguga bo guthina mbere na tika ntikuona indiga nkirite nontu nani tendaga nthakania tubici. Utendaga mbio. Rira nkuruta wira wakwa especially wa mwingi ntenda gutangwa no bici. Na ne ate bagugukotha kothia na mantu maingi. Muntu mumwe ni nkwigu lakini ni wira no akwa mwingi tendaga nthakania na ibici. Ukabakirira mwankade yakinya indi yakumira kigireni mara makwina nacio thaini magachokia kithithi but for now to focus na wirwetu Egeto FM. Aya kome mutie iwira buri kuna bubu gwiritia antu begembe osakurwa ko maritha karambu kome ya mutongerio koti cionthe nthigurune ekuru ibatwire ontuntu bubu abagwirio u no ntoba kwitha tuonete bro ntobo nene muno ni onto bwa kuona njanji wetu omunene wa
mwekuru bukauga ata nandi kankuo kiti ti mwana wetu na murungu ete na mbere otukiririe tu tunge tumuthiatite otigeni riu antu bao batwire imuntu kari ang'anaira waturi utimenyana nene twirime nau utimenya turagia matha kwa menuri akuririte o au kwenu mwiteria no thimenti ni akuririte aithoma mwiteria aja andi kari ngugi njungu muno tontu kari kamuthia kuna ni kauma chukuru kaira kaunenko katairoji aiturugaira akiochuru pakimiru omwere kinya gukia na akiaga ari mukio mwega muno na akiaga na ijokia gutire kemiru atije kuruga mathomo ne ku athithagia ata skuru no eja number 1 form 6 ari top 10 student in Kenya ombere burigu ata muntu wenu athuri ngugi nene ou igwa ngwiritwe mono twachakia ngatho na nchune awoje excited agwenda na irato naringiro empe na chiomirie mono kere interview CJ le mother come haki aya atangazaji bau bageto FM mambeni bugerietwa nimbita wa kinywa muna anaingerekanya ka chairman mukuru mwithe ugori chairman wae ini chairman on thaka chionde chekimiru kinyire chetonya babo tanwe ntereire abatiuga gatonyo beraga ata igembe mbera unkuma babo thondekwe ruterenerwa tharaka nkabera thongira babo merwe aya twireni nandi uria bukwendaga kuga oni antu baraba uga antigoro kinya Supreme Court murungu no munene kiamega ko kenda kaigite totana kaijigara kaumagare akigatanirwa mega tumbo karara kakiumaga ira ngina ntetegire mukoro mwithi nakuma umege minge muno okira mbere burenda ata nandi tuita toka churokie tuita toka ikirenda itare akathondreke toka chokera katumiri suti amba wite ndaka cia kuthithia mbiri ndaka chionde chekimiru tutirimane Supreme Court ara kaijigara karaka kiumaga iguru aria kurura riu tutongerie twite Geto FM.